Anya dagituyin nga indol-dolin ni Rosa dito yung baon. No, anya na dagituyin na papapel. Nay, nadamot praskita dito yung sulit yung baon. Laguray ka. Anya nga tatkarga na. Ay, kitak man. Nay, kulugak man. Nih, ada kargana. Lukatak man. Anya ti masirip ko. Kaslabukal mati pasas. Irawar ko. Nih. Ngi. Kaslakim riit mat nga. Uwan. Kaslay na ipagango asa nga garat asilat ti manok. Ay, isublik mo't lang. Amangan kit di mo't no anib ni Rosa na ito. Tila ipagpaga. Ay. Anya da ito yan, anang ibusakit ti oras ko. Birth certificate lang ni Rosa ti sapsapulat. Tati amok kat dito tinangidulinan na nga mawamat. Nganya laditan tinasarsaraka. Isarak mat lang dito baol. Damagak tulangan ka ni Rosa. No sa din ti ayan te birth certificate na. Aguray ka. Kat no day tayo mat ngamin baol da katugangak da ito nga imbati da. Idi nagyakar dan kadagiti alikaman da nga inkamang da ito. Idi nalayos tayo daan na balay da. Anyan hagpaisaw. Isumat lagayam nga awan na saraka kiti sapsapul. Adan ni Rosa. Rumara kadagos dito kwarto. Sigurado asapulan nak dito. No di nak makita dita salas. Kunak no nakaturog ka manan. Saan mo't Nay, kunak ba no napan ka nakitsanda? Awan samat imot mo si Mangpay. Bati kon ijan dananang jaginatang ko amasida. Ijayan ti paglutuan iti pangaldawan. Kasta? Ada ngamin si Mangpat asa nga ili datatang. Kasta? Apay, asino da? Lakay ken bakit. Ulitag ka no ni tatang iti ama ni Apong Ikoy. Kat jay bakit ngay? May kadwa ka no nga asawa na. Kasta? Wendom, awan ka nun ti pagnaidan da iji Mindanao, tanarba iti gingginad ti balayda. Iso ana lagip da ti mayan dito Luzon. Kasano mo't ang nakontak da ni tatang? Babaan ti FB. Dakla talaga ti maitulong ti FB niya Tom. Masarakan dagiti tao akayat mo makita. Uy. Agpaiso da ita. Ang amnutad duma, mangisarsarak may. Gapo ka dagiti scam. Una, no saan anaan ti adda cellphone na, kano di na maaawatan ti daddu mga ibagbaga ti FB, kat tila mapinpindot na, may sarsarak di tao. Ay, imunan ni Rosa. Iridap ko ba ngam iset ko ti alarm ti cellphone ko. Alas 11. Ay, anday ta. Alas 11 ti ipapan ko di ayan da katuganga. Iso ay alarm ko iti alas 11 dito. Anday ta. Ay, masapul ngamin ang mapanak matigi ayan da katugangak.
Mga nuuman na ito man la di may pagkinaawatan ng kinirosa no sa anak ang mapan. Ay, pagustuak lang maturit na. Alright Ay, magak na iridip ko labit. Ibagkat mo man labitan, di baol ko anabati, di balayo dumeng. Isupay lang ti pagidulinan da ama ikoy, kan inasukaya kadag tinabalor mo't basay, tagargarit da. Oo na. Apay, talaga makipagyanda kada kayon. Ay, kapilitan ata awan mo't nga rod ti pagawidan dan. Pimanaw dan iti Mindanao. Tanariribok nga rod ijay. Sa mabuteng dan iti ginggined. Sa bagay. Sige. Inak nga rin bagkatin di ba ulyo? Di mo luklukatan, Wayne. Oo. Uri at natulbak ni Rosa kadyak mat pakibibiyangan. Good. Kastamot na talaga, kid. Saan nga amin nakukwa ti kabalay mo ket adda karbenga mamakibiyang. Uray mismo pa nga asawa masana mabaleng. Kasta. Unmet. Kas kanyak. Adumot ket ti duldulin ko asan nga mo ninanang yo. Aya. Wen, kas kumay ti silpon ko ay sus. Pulos mabalin ay pakibiyangan na no sino dagiti awagak ken dagiti umawawag kanyak. Awan pulos karbengan na. Ay, kasta gayam. De, ado ti palimad yaw. Ay, san man nga doa? Ang siyempre, san nga ron nga amin kat ibagak king kwana. Kas kumay ti maipapan iti mga idol mo't kaladayo. Uwan matkit di Inungtak ani nanang mo di na minsan. Ta sinublat na ti cellphone ko adi na yung pakpakada. Isumat la dandan ni saan yun ama idiso ti cellphone nyo. Idi, ngam ita ore idisuklat ta ni ti salas. Kat ore da umawag pulos adi na gaman. Imbagak ngamin a personal a gamit winukukot ti may sa tao ti cellphone. Asa na mabalin ngay gaman ken luklukatan ti sabali. Basul day ta mabalin na bakay daruman ta sino man. Uwan, husto kayo dita. Ang kasanunday ta. No nga emergency di awag iti cellphone nyaw, kahit naira na nalipatan nyo iyo balayaw, saan nyo na maambuan no pulos asaan na napakibiyangan ni nanang? Anya kumamot ng emergency ngay. Sa may san kunto amalipatan ti cellphone ko, ta nakakwintas sa kanaing kanyak. Dada na magidam. Ore agdigos kayo? Ay, san mo na loko. Kasanon no makaturog kayo, kat libasan ni nanang alaan ti cellphone nyo. Di nanto aramidan di kasta, ta inungtak nga ro, di din. Iso akabutig na, napakibiyangan pa ay. No aramidan na pa di kasti, ungtak man na. Adto yan ti baul tatang. Edi sumanlay ti kwarto adagos da apong yo nga ikoy ken apong yo sukaya. Ay, ahuan tatang. Ay, anyan di katugang. Imbes na sinabat na, tabtulungan na. Saan may ito? Ay, thank you Lord. Naisarap kong dito yung bakante a kwarto. Ay, nagdagsan lakit din tayo ito yung abaw. Ano nga? Anya aya ti kargana. Awan mo ti adoon ay kargana. Aggargaraw ti indisok abaw. Ay sus. Anya dayton?
Kasano nga aggaraw day tangay kay... Anya di... Ngay... Ay, sus! Adda dito'y baol tay pusa, may... Ay, nagloko ka na pusa. Kasano nga nagkarga ka dita baol? Ay, salbag ka pusa. Isumot lagaya man nagdagsa na binagkat ko. Tas ikamot gaya man tiyakin gapuanan. Nay, pwede tapo sayaw ta si Mursuraw. Kung nga ron tatang, kapag isumot laki din na nagpaawit. Ni ka talaga matananos ka kadagit titarakan ha, Dumeng. Insurot mo ba ni Pusi nga kasarasarita? Sapay kaslataon sa makaawa titi sao. Pandawa kay manlangin. Diya ako ni bagbaga nagkarga. Wano pimusok iti baul nga inawit ko. Makamon to. Nuadan tumot maduktalan da karkar na iti daytoy abaol. Baol. Nay, apay iko'y may labs. Asla, karkararagam at data baol na gusteng. Ay, saan ka tagtagari? Ada karkar na iti daytoy abakol. Anya ti karkar na dita may labs. Ay, ada karkar na. Di na tayo makatulong kanyak iti panagagas kao. Ay, kastaya. Ay, alakat tiliwang tapno saan makabulaws. Ay, saat ay damasapol. Gabuta, nakapraskita. Aya, Ada nakauna kanyak, nakatilew. Praskita na, ha? Ngam, indulin na matlang dito'y baol. Mayat. ala, kararagam latangaron, iko'y may labs. Ay, anyat panagkunam, lab, nangagdang atati saritaan ka. Sigurado. Nasiputa ti panagkap-kap-kap dagiday lapayag ni Supeng. Palpaliiwan data. Saan ta mababalaw ida? Ta, agdadamo tamat nga agpaiso di tahoy. Kat, pagsayaatan na talaga, tabinigbignak matlan ni guste nga ulitag na. Kat, apag iso na unay day tabaol, maaramat ta day ta ikaw. Ay, wang, ngam. Saan pa'y nga ita? Adan to sa bali, apakausaran ti baol. Ti karkar na ti una Ala, agpaklab kan labs. Ipan kontay kalkalaingan na nga apraus. Ay. No mapunas ti ut amarikrik nam dito'y bukod mo. Ay, nagmayat. Ay, Pau! Ay, nagmayat. Ay, nagmayatan, my loves. Iso, saan ditan? My loves, ay, nagmayat. Tarik na. Gusto pa'y lang ta magkikiyak. Gusting dumungag ka at aryo awa dumungag ka. Gusto na na, my loves. Ikaw.
Na, Enjoy my life! oh Diyos. Adan sakit ampang na dahi ta maikadwa nga asawa ni ulitig mo, Gustay. Ah, Unay agarikik nandita sila. Apo, itikas dyan man akala kahikan ka bakit na. Kabailan na pailaan at trabaho na ijay. ay, singit aramay din ba yan ito? Ni. Ay. Abay, anyat. Antal na ka. Anyat kukunta ultag. Anyat ang mukhay. Siripom idan. Ay, Dakan. Naglukon ni Suping. Ay, nagsisim ka di? Sinisim na dagiti. Sang ili alakay kan bakit? Isumit la masurun. Na. My life! Lututong na itang ata! Anya kan no? Adalut pundang atang. Ni. Apa'y nga agatang da? No ada sakit ibagbagyaw, agasak. Ibagam ka dagiti nakalasat iti trahedya akakabsat. Isang petko dito'y nagbugsutan ti makabiyag nga agas. Nyang ingagas tintugtugod mo? Adaw, jak mainaganan amin ida. Paingay talang nga ibagam nga gagagas kagayam. Dinabagaan mi kumandag iti kabaranggayan nga da sa gubanit data umay da dituyain. Ibagam latan kadakwada. Paumayam aminan nga ada sa gubanit na akakabagyam. Taaprusak ida. Anya? Aprusam? Agasak si kamet gustilaw. Sanak metket amahilig na awan latkwak iti apraus. Kastaya? Wen, di ka makita nga awan putot ko. Nala, alakit din. In kaagi paskilan iti pakdaar ije barangay Hulyaw. Taagagasak man kit de. Imbagla nga. Ada maibatik apakalaglagi panyo kada kami. Dito'y nagbugsutan inton awan kami. Salbag. Apay may dagsin matlata da iti baul. Siniguradong awan sa bali akargana itay sa pay abinagkat ko. Sapay kasla ad-damat adyak makadandanon iti barangay. Apay anas kin nga iti pay barangay ti pagagasan ni amay ko. Ay, Jesus. Kasla ad-damat din na dumagdagsan. Ay, idisok pa'y laing. Nganya kiditin kargada dito ya. Gano ape akasapulan da ti abaul. Ay! Nay. Nay. Nagdagsan! Apay, apong sukaya. Nabannog kayo una eh. Namawan mat-imot yaw. At nga nga awan! Di mo makita na ito'y sarsarapa ang aya! Timot buksit na tisar-sarapan na. Ay, ikwa. Awan mo't makita nga awit yaw. Awan mo't sar-sarapaan yaw. Saan ka mat abulag ti kunak dumay?
Daytoy man nga awit ka. Nadagsin na. Tauray la, agpalayog no magnaak. Salbag kit di daytoy aboy aw. Ah, Baol. Agasam kadidag ito'y asagubane. Oh, ala, itugaw mo. Tugaw. Ah? Ay, dito'y baol, apong? Ay, wan. Ang tugaw ka dito'y baol. Kalpasan na. Ininot nga gida ka apadata. Ha? Oh, ikagbabain. Serseri pagla ang tibuksit mo. Ah? Eh, kwa? Agsaksakit nga rod. Ala, agidakan akas iti imbagak itay. Sa kalpasan na, inutam ti agida apadata. Wan. Sige. Kita mo ti ibagbagak asiripom ti tabuksit ko. Ay, wandi. Ay, apaw. Grabe, di kimpatkin ka. Basang. Ha? Ay, anya ti sakit ko, apong ikoy. Ada ka din cancer ko. Ay, saan ko nga ambaw. Ngam, bayam. Riknaan ta. Apros. Dinalpas nga apros. Sa sapsapuyot. Ti dinalpas asapsapuyot. Ay, kwa, ay, apong, uston, ay, makiki ako, iti pampamayan nyo nga agapros, uston, maikoy. Dumeng, adun samot tinapan nagpaagas kin ni apong ikoy iti barangay hall. ado nga rod. Kat mas dawak. Makaagas samot nagpaiso. Katno sigod nga rod amang ngagas. Kano isuti ko na namutlaang. Ay, kwa, Rosa, bakit? Adda pa nagduwadwak. Apay matdom? Di ang amin baul datatan. Anabayag mat basit ang naggigan dito'y balay. Ngayon pausar datatang kada ama ikaw. Apay di baon? Lino katakmat kat day dyan. Kat adda nakita ki dyan nakapras kita ajak amunuan niya. Apay day chay? Kasla adda kinadatdat lang di baul datatang. Anya? Ay huwin aguray ka. Kinunam nagdagsen idi binagkat mo nga impan iji balay datatang. Tagayam, nagpisok jay pusa ta. Wan mat, ang amti question. Kasano anak kastrak ijay ajak nakita? Saan mo't apim mampano ti pusa ta dito'y balay dom? Anya? Sa idi binagkat mo manan jay baol nga impan iji barangay hall, kinunam nakadagdagsan. Wan, talaga ang nagpaiduma ti kinadagsan na. Ala, dom. Adakarkar ma iji baol. Anya? Malagip ko. Adda idi natay nga ubing adanda ni dayje abaol tinagbalin alungon na. Ngay. Nukasta. Ngay. Adda nga rod karkar matinatay nga ubing iti dayja baol. Ngay. Nay. Ay. Tagayin na pakmanay.
Anyan. Ala, anyan orasan. Ay sus. Awan man ha. Alas 3 iti malam. Sigurado, adda man masaok kanyak ti katuganak. Ta saan ka nakapanindi balay da itay pangal daw. Ha? Ay. Nakarkarmaak sakit de. Ape asa anak-anak kariing ija alarm ko.